فرات سلااو لێ بێت جەژنا هەوا پیرۆز بێت پێشەمە ئەڤڕۆچی چالاکیەک لە ئامەد باژێڕی کوردستانê kiraya. بەیانی باش بەریا نەورۆزێک و ئامەد وەرە پیرۆزکردن هاپچێکی کەشت و هەوا بارانە سارە لێ ئەو سار و باران و بەفر چ جارە باندۆرا خۆ لە گەلێن باکوورێ کوردستان نەکریە و هەروە ڕۆژە 21 ئادارێ نەورۆزا خۆ پیرۆز دکە. نها لە قادا نەورۆزێ مە لە قادا نەورۆزێ ئامادەکاریên یê komîteya tertîbkirina Newrozê berdewam e îsal cî ku niha agir pê dikeve piştîma xuya dike stêjên nû jî taze kirin. Yani li salên borî stêj bişekî cudatir bû îsal sehne yani dikên xwe guherandin û stêjekî nû ava kirin. Herwa îsal çavarîne ku beşdar bûn wekî salên borî bi nêzê milyonan kes beşdarê pîrozkirina Newrozê bin. Ji ber ku ev sal piçekî cuda ye. Çima cuda ye hem ku Serokên PKK Abdullah Öcalan bangawazî kiribû herwa PKK jî ku berdiçe kongreya xwe di navbera hikûmeta AK Partî û Dem Partî de û partiyên opozisyonîsta ji ber ku çareseriya pirsgirêka Kurda ku çareser bibe ew komûne berdewam dikin diyar e ew jê bandora xwe li pîrozkirina Newrozê bike. Çima? Çünkü di hindek salan da astengiyên hêzên emnî hebûn li ser welatiyan, li ser hunermendan, li ser siyasetmedaran gelek bandor dikir. Vê carê wê bandorê wê nebe rast e wê kontrol hebe wê lêgerîn hebe lê ew astengî û herwa ku destûr nedidan welatî cil û bergên Kurdî li xwe bikin, destûr nedidan hunermend li ser stêjên cil û bergên Kurdî li xwe bikin ez bawer dikim ku vê salê ew astengî wê çê nebin. Herwa amadekariyên mezin hene şaredariya bajarê mezin niha jî di vî demê da hem ji bûna deng û ji bûna agir û ji bûna derdor kontrolên xwe yên dawî dikin. Wekî her sal li vê derê hem tîmên agirkujî hem tîmên tendurustî, tîmên ewlehiyê gelek li vê derê amade dibin da ku xizmetên bo Newrozê gelek bikin. Bi rastî vê salê heta niha komîteya tertîbkirina Newrozê bi rasterast negotiye ku çend kes hatine pêşwazîkirin û çend kes hatine talepkirdin ku beşdarê Newrozê bibin ji dervayên Amed û ji dervayên Tirkiye lê her sal 300-400 kes zêdetir kesên ku rewşenbîrin, siyasetmedarin, hunermendin bangê wan dikin ku beşdarên Newrozan Amedê bibin. Her sal li dema Newrozan Amedê de roja 21 adarên da nêzîkê 700-800 ve rojnamevanên biyanî têne vê derê û ji bûna bi xwe jî bibînin û bi xwe rîkord bikin û herwa binivîsînin ka Newrozan Amedê çawa tê pîrozkirin. Ji ber wê hêndê îsal gelek girîng e ku hem ji bûna dibe name ya jî vîdyoyan Serokên PKK Abdullah Öcalan were xwandinê hem dibe ku Serokkomar Erdogan nameyekî bişîne ya jî dengekî belav bike. Tê gotin ku wê Serokkomar Erdogan û herwa lîjneya ya AK Partiya hikûmetê wê beşdarê pîrozkirina Newrozê bibe. Lê ya Stenbolê ya Ankara'ya ne diyare lê heta niha em zanin ku ya Amedê nîne. Çünkü heger ya Amedê bûna wê ji niha da amadekariyên mezin yên ewlehiyên batanan kirine. Çünkü dema Serokkomar Erdogan diçe ciyekî ewlehî beriya diro sê rojan li wê derê amadekarî û lêgerînan dike. Tê gotin ku wê Stenbolê beşdar bibe. Lê ji ber ku niha rewşek awarte li Stenbolê heye Serok şarewanên Stenbolê hatibû binçavkirin û herwa gelek kes teqrîben 105 kes ku ew bi xwe jî şaredarên şarûşkeyên Stenbolê ne û herwa rojnamevanin û siyasetmedarin hatine binçavkirin û rewşek awarte heye Stenbolê dibe ku ew biryaran hikûmetan AK Partî nê ceribandin yani beşdarên Newrozê nebin di vî halê da. Ji ber ku sê rojan li Stenbolê çalakî û daxuyanî û xwepêşandan hatine qedexekirin lê ev babet ji bo Newrozê ez bawerim nayê pesendkirin wê Newroz were pîrozkirinê. Girîng e ji ber ku niha gelek hunermend ji xwe amade kirine beşdarê pîrozkirina Newrozê bibin lê di vî salê da ji hunermendî û ji deng û govend û xweşî wê datir peyam girîngin. Çünkü herkes çavarîne ku di peyama dan ji bûna gelên Kurd, ji bûna PKK û ji bûna hikûmeta Tirkiye wê çi were gotinin. Bi rastî dema nameya Serokên PKK Abdullah Öcalan hem li Stenbol û Ankara û li Amedê û li Wanê û li Mersînê di heman demî da
هات خواندن وی دمه ولاتین باکوری کردستان هنک ماتمایی ما بود چون که تینه گشتن کو تیچواته هر کس چاواره بو کو مافین کردان ورن پسند کردن زمان پرورده یا زمان ناسنامه وان و او سیاست مدار کو زندانینه ورن رزگار کرنه دیاره کو دوی نوروز دا ولاتین باکوری کردستان چاوره نکو پیام کیش بو وانج ورد دانان یعنی پیام کیش بونا پروردهی زمان کردی مافین کردان او سیاست مدار و روشنبیرین کو زندانینه ورن رزگار کرن چاوارنه کو پیام کیش بو وانج ورد داناندن herkes ve cari xu amade dike ku talep ev ji bangawazî ev da ku kesên beşdar bibin cilû bergên Kurdî li xwe bikin her wa kesên Kurdistan hez talep dikin daxwaz dikin ku welatî dema beşdar bûn alayê Kurdistan hel bidin da ku pêştir gelek caran qedexe bûn li vê derê alayê Kurdistan bes vê carê ez bawerim qedexe nîne û herkes kare bi alayê Kurdistan beşdarê pîrozkirina Newrozan Amedê ya 22 زۆر باشە فورات ئەگەر گوێبیستی من بی من پێم خۆشە کۆمەڵک پرسیار کەم لەسەر ئەوەی کە لە باکووری کوردستان و بە تایبەتیش ئەو بارودۆخە سیاسی کە لە ماوەی ڕابردووە کە لە وڵاتی تورکیا بەگشتی ڕوویە تا چەند ئەمە بووە دەرفەتێک بۆ کوردان لە شارە کوردیەکانی باکووری کوردستان کە ئەم ساڵ جیاوازتر خۆیان ئامادەکەن بۆ ئاهەنگی نەورۆز و ئەم ساڵ چی کراوە کە لە شارە کوردیەکان جەژنی نەورۆز گڕوتینێکی جیاوازتر خەڵکێکی زۆرتر بەشدار بێت ئەو ترسەی کە پێشووترە بوو لە ساڵانی ترە ئەم ساڵ نەبێت و بتوانن بە شێوازێ لە شێوازەکان ئاڵای کوردستان کوردبوونی خۆیان ئەم جارە بە شێوازێکی تر دەربخان و پێشمان بڵێ ئەمڕۆ لە ئامادەکاریەکانە ئەو هونەرمەندەی کە ئامادەیە گۆرانی پێشکەش بکە و لە کاژمێر چەنە ئیتر خەڵک ئامادەیە کۆ بێتەوە پێم خۆشە زانیاریمان لەسەر ئەم بابەتە بیتێ بەسەرچاو بەسەرچاو بەێ لە ئامەدێ و هەروە باکووری کوردستان yani serî ji min gotibû berfî bibare baran jî bibare destûr jî nedin hikûmet dewlet êrîş jî bike welatî Newroza xwe pîroz dikin di salên metirsiyên Daeş da dema ku Daeş gotibû ez ê li Newrozan Amedê êrişên bombeyî bikim di wê salê da ji vî qadê welatî tije bûnû Newroza xwe pîroz kirin yani metirsiya bombardumankirinê jî hebe باکوری نوروز خو پیروز کن چونکه نوروز با وان واتایی که گلک جدایه جی سال نوتی حتی ویدمه دولت دستور ندا ناوی نوروز دستور ندا آگر پیخن دستور ندا جلو برگه کردی لخو بکن لی ولاتین باکوری کردستان نوروز خو پیروز کرن جبر و هنده جی پکک جی دم پارتی جی هدف جداتر باکوری نوروز خو وکی کردبوین خو پسند کن و هر وا پیروز دکن جبر و از باورم و جاره gelek kez nêzî milyonan wê welatî beşdar bibin û her wa taybetî wan jî wê biçî û bergê Kurdî beşdar bibin. Ji ber ku astengiya hikûmetê û dewletê li gol salên borî wê kêmtir bibe. Rast e wê hinek hebe, kontrol hebe, dibe ku binçavkirin jî wê hebin. Lê li gor salên borî wê kêmtir bibe, ev jî fersendekî bo Kurdên ku beşdarên Newrozê bibin. Bi rastî fersendekê ji bo Dem Partî jî. Çunki Dem Partî heger divî Newrozê da bi girseyî beşdarbûnekî çê bibe û her wa palpiştî bike ku de welatîn bi alayê Kurdistanê beşdar bibin ev jî helwestekî ye li hemberî hikûmeta AK Partî û Serokkomar Erdogan û dewletan Tirkiye da ku Kurd çi caran ji mafê xwe ji azadbûna xwe ji zimanê xwe dev jê bernadin waz lê naynin ji ber wê hêndê fersendekê ku Dem Partî jî palpiştî bike piştevanî bike welatî bi ala xwe beşdar bibin bi zimanê xwe bi rengên xwe bi duruşmeyên xwe bi cil û bergê xwe beşdar bibin ev jî gelekî giring e ji bo ala Kurdistanê ez bawerim astengekî mayek çêbû niha belê nizanim berdewam e li gel we peywan cûm li gel we ye بەڵێ گوێبیستین دوازم بردوام بکم جبر کو امروکه یعنی ev şeve şaredariya bajarê mezin baroya Amedê yani sendikaya parêzerên Amedê jûran bijîşkan Amed Spor jûra bazirganîn Amedê her komele û sazî û dezgehên rêxistinên civakî partiyên siyasî bi hev re yani bi tevahî resepsiyona Newrozê durust dikin ev salên çendin dawiye her berdewam dikirin li konaxa Cemîl Paşa saat 8 êvarê yani piştên fitariyê resepsiyonekî tertîb dikin ew resepsiyon da her sal
کسین روشنبیر هنرمند روزنامه‌وان سیاستمدار نویسکار بشتاری رسپسیونان پیروزکردن نوروز دبن افجی گله گرینگه هر سال از بخوشی بشتار وی رسپسیونی دبم تایبت به جلو برگین کردی بشتار دبم بانگوازی همش بونا آمدیانه دا کو هر پیروزکردن نوروزین هبن به جلو برگین خوب به زمان خوب به دروشمه خوب بشتار ببن گرینگه رسپسیون چما گرینگه چونکه کاتی روشنبیر روزنامه‌وان هنرمند سیاستمدار کم ببن و بچون به یک زمان به یک نتو به یک جلوبرگ به یک آل کم ببن او برزبوینا نرخین کردواری جبر وینده گله گرینگه براستی لحشته و یک باجارین باکوری کردستان و ترکیه ای سال نوروز هات پیروز کردن شاروشکیان لی روژا 21 آداره لآمده روژا نوروزه چونکه آمد باکوری کردستان دل کردستانیه و هر وقت دل سیاستا گلین کردان جبر وینده ای سال گله چاوارینه کو پیام و نامه ورن بلاف کرن و داجبونا برجوندین کرد و کردستان